Meillä on KHL:n uskollisemmat fanit. Olemme erittäin tyytyväisiä kumppanuutemme Baltic Milesin kanssa, Baltian suurimpaan kanta-asiakasohjelmaan. Baltic Miles palkitsee meidät pisteillä jokaisesta tehdystä maalista ja tarjoaa nopeimman tavan päästä peleihin alkaen lennoista, hotelleista ja kuljetuksista kentälle. Paras jääkiekkotunnelma, jonka olen koskaan kokenut, on täällä Riiassa. Tue joukkuettani Riiassa ja kerää Baltic Miles-pisteitä. Yritä tehdä maali ja ansaita Baltics-pisteitä. Baltic Milesilla on 10 000 paikkaa, joissa voit hankkia Baltic Miles-pisteitä. Katso balticmiles.com. I know how to save goals, and I've already earned 30,000 Baltic Miles points for my team. I have the biggest fan support I've ever had here in Riga, and now you can visit Riga and earn Air Baltic Miles loyalty points by being loyal to us. We have the biggest fan loyalty in the KHL, and from our partners at Baltic Miles. There are also 10,000 places around the world that you can earn Baltic Miles points. Visit balticmiles.com. I've earned a lot of points, and now I'm looking for a way to spend them. Мы уже заработали больше полумиллиона баллов Baltic Miles, так как мы знаем, как забивать голы. У Baltic Miles есть более 10 тысяч мест по всему миру, где можно заработать Baltic Miles баллы. Во время наших игр люди пользуются картами Baltic Miles более 200 раз. Приходите на наши матчи в Риге, выбирайте места в зоне Baltic Miles и выигрывайте на каждом матче призы от одного и более чем 100 партнеров Baltic Miles. Программа лояльности Baltic Miles уже очень популярна в странах Балтии.